دیاری ما با اولیای عزیزانش پیران و شریعتی طریقت به 7 اقلیم معلوم و مشهور است. خصوصا سالهای آخر توجه سیاحان وطنی خارجی برای زیارت 7 پیر طریقت که خاک آنها در بخارا مدفون است پیوسته می افزاید. برای سیاحان پیش از همه بنیاد کردن اینفراساختور مساعد طلب امروز است. زیارتگاه بهاءالدین نقشبند یکی از خاکجای‌های میباشد که قدم زیارت کنندگان شب و روز کنده نیست. اگر گوییم که از تمام گوشه و کنار دنیا به اینجا به زیارت میآیند خطا نمی کنیم. این خاکجای آنها آباد و نظرربا و زیارتگاه همگان می باشد. همین را به اینابت گرفته در اینجا برای فراهم آوردن شرایط باز هم قلایتر به زیارت کنندگان کوشش به خرج می دهند. حضرت بهاءالدین نقشبند که در سنه 1318 در قصر عارفان که در دنیا آمدند، بعد از این در اینجا طریقه خود طریقه نقشبند را اساس کردند. در دنیا طریقه حضرت نقشبند منتشر گردید. طریقه نقشبند آن که انسان را به کمال کاملی تربیت کردن است. این چنین میگویند، حضرت نقشبند میگویند که طریقه ما صحبت است، در خلوت شهرت است، در شهرت آفت است. باید که انسان خود را کمترانه دست گیرد، کمترانه زندگانی کند. شخصی از حضرت بهاءالدین نقشبند پرسید طریقه شما که نقشبندی است، طریقه شما ذکر خفی است، دیگر در طریقت ها ذکر و سما و رقص و سما هست، چه میگویید؟ گفتند ما این کار نمی کنیم، این کار نمی کنیم. گفتند این سخن این کس بسیار عجایب که دیگر طریقت ها به این کس یگان سخن بد نگفتند، بلکه آنها را تایید کردند که این طریقت ها هم طریق درست است، اما طریقه ما گفتن از همه خوبتر است. گفتن بهاءالدین نقشبند از پیرانی مثل خواجه محمد بابای سماسی، امیر سید کلال، حسین شاه، خلیل آتا تصوف را تعلیم گرفته است. خاکجای نقشبندی از بخارا 10 کیلومتر دور در طرف شمال شرقی جایگیر شده در بین 5 عصر تشکل یافته است. طریقت خواجگان غایه دل به یار و دست به کار را شعار اساسی خود قرار داده است. این در همان در гардиш кули ба ҳисоб мерафт. Я из Китая. Очень люблю исторические памятники. Мы побывали, и люди очень добрые, гостеприимные. Хочу еще раз побыть здесь, если есть возможность. Здесь небо синее. Изучаем историю и пообщаться с туристами и местными людьми. Чувствую чистоту. Настроение стало мягкое. чунон ҳоло мо шунидем, дар ҳақиқат усули асосии тариқати нақшбандия суҳбат буд, зеро нақшбандиҳо таъкид менамуданд ки суҳбат фоидаи зиёд дорад. ба воситаи суҳбат ба қалби инсон роҳ ёфтан мумкин аст. ӯ ниҳоят ҳаёти камтарона доштааст. аз баҳоалдин нақшбанд ба мо мероси бои илмии динӣ боқӣ мондааст. эҳтироми аҳли илму салтанат ба хоҷаи тариқат боиси ҳамеша ободу пурнур нигоҳ доштани хокҷои ӯ мебошад. дар он ҷо дарвозаи боби салом мавҷуд аст ки зиёраткунандагон аз ҳамин дарвоза даромада нисбати оло ва авлиёҳо нияту дуоҳои худро изҳор мекунанд. албатта ин дарвоза бисёр сол инҷониб дар хизмати уммати ислом аст. шумораи онҳое ки бо мақсади пок доштани қалбҳояшон ба инҷо меоянд тараф меафзояд. дарвоза аз чӯби ҳуҷум сохта шуда дар ду шафати он айвонҳо мавҷуд аст ва тасвири ин лавҳа сухан оҷизӣ мекунад. хоки мӯътабари хоҷа нақшбандӣ дар ана ҳамин маскан ҷой гирифтааст. атрофи гур аз тарафи амир абдуллохон бо хишти хом печонда минбаъд қиёфаи ҳозираро гирифтааст. мегӯянд ки ҳазрат баҳоалдин васият карда бошад ки пас аз тарки дунё кардан мавои охираташ ҳам бо дабдабу пурхашамат набошад.
номи онҳое ки ин 4 айвони пурхашамро бунёд карданд дар таърих албатта сабт шудааст. салобати айвон ва масҷиди ҷомеа касро ба ҳайрат мегузорад. рангу бор, санъати мукаммали ороиши он намунаи ҳунари волоии бобоёнамон аст. бухорои бостонӣ ки намудҳои гуногуни ҳунармандӣ дорад, ки аз қадим ривоҷ ёфтааст ва то имрӯз ривоҷ ёфта омада истодааст, дар байни ин ҳунарҳо ҳунари ганҷкорӣ мебошад. ганҷкорӣ наве аз пешаву ҳунар аст. ин ҳунар дар замонҳои қадим ба вуҷуд омада, дар ҳазораҳои 4-3 то милод дар Эрон, Мисри қадим, осиёи миёна ва ғайра ривоҷ ёфтааст. кандакории рӯи ганҷ ин аз ганҷ нақшҳои гуногун офаридан ва барои оро додан истифода бурда мешавад. аз ин ҷост ки аз қадим боз дар Европа, Осиё ҳунари кандакории рӯи ганҷ маъмул аст. ин ҳунар таърихи хеле бой дорад. пас аз ба даст даровардани истиқлолияти кишварамон ба ҳунарҳои қадимаи миллии мардумӣ аҳамият хеле калон шуд. аз ин ҷумла ба ҳунари кандакории рӯи ганҷ. ҳунарҳои қариб гумшуда истода аз нав рӯи об баромадан ва аз тарафи устодони номи умри дубораро пайдо кардан. имрӯз ки мо каме дар бораи ҳунари кандакории рӯи ганҷ, яъне ганҷкорӣ сухан меронем, қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо яке аз устодони номии Бухоро, ганҷкор, кандакор, наққош Алишер Ғоибов мебошанд ки сухан меронем. ҳозир ҳазрат Абдухолиқ Ғиҷдивония айвонашона таъмир карда истодем. ин айвон асли қадимбанд набудагӣ, ина нав сохташтем. шаклаша бухороба будагӣ, болои ҳавуз айвонаш ба монанд карда сохташтем. лекин ин нав айвон будагиш барои ин айвон ба кардаштаги ганҷ ӯи макори короша, эскизоша, унҷа будаги нақшу нигороя, гирихои Бухоробан, ҳамин қадими обидои масҷидои хутомоба кор фармудаги нақшобан мо ҳаракат кардаштем ки инҷа ба як Бухороя мактабаша нишон додан ба ҳаракат кардем. ин айвона сохташтанашон бан мақсадаш ҳамин ки инҷа ба Абдухолиқ Ғиҷдивония зиёрат кардан ба меомдаги одамҳо, зиёратчо бисёр мӯл ҳаст. айвон пешаш ба меҳроби калон дорад. имом инҷа ба шиштанашон бан баъд меҳроб ҷумъа намозош кате ид намозоша хондан ба имконияти калон. дуюм тарафан ин таърихи обида ба Улуғбек сохтаги мана мадраса кате масҷидам музей мешед. Абдухолиқ Ғиҷдивонӣ ҳам 7 пироя тариқатошона нишон медодаги музей мешед. дуяша ҳамдигараш кате таърихи обида кате бастан барои ин айвона ҳамтоин калон хушрӯй кара сохташта. ин айвон ду хел масофа ба лоиқ карда мо проект кардаги, чунки наздик бан омада медидаги нақшотон бисёр майда нақш кате пур кардагӣ, лекин аз дур масофа дидан барои нақшҳои калонаам дутта нақша ҳамдигараш ба вобаста оварда проект кардем. моям интоин айвонҳои калона аз ин пеш майда айвонҳо сохтагӣ, лекин интоин калон ҳаҷм ба будаги айвонҳоя якумбор кардаштем. чуноне аз суҳбати усто Алишер Ғоибов маълум мегардад, ҳунари ганҷкорӣ аз тарафи ҳунармандон то имрӯз хеле хуб ривоҷ ёфта омада, дар имрӯза талаб ба ин боз ҳам зиёд гардидааст, чунки ин намуди ҳунар ба худ хос зебоии худро дорад. ҳар як нақшу нигори офаридашуда зебоии нотакроре дорад ки бо дидани он бинандаро ба худ ҷалб мекунад. ягон меҳмонхона
طربخانه، مدرسه و مسجدها امروز به آرایش کندکاری روی گنج ساخته نمی شوند. رنج دستانی هنرمند استا علی شرقاییبوف را در بسیار مهمانخانه ها، مدرسه ها، زیارتگاه ها، مسجد ها دیدن ممکن است که یکی از دیگری زیباتر می باشند. البته اساس این هنر کندکاری روی گنج نقاشی می باشد، چون که پیش از آن که نقش را بر روی گنج برد آن را باید آفرد. نقش کشی هنر آفریدن نقش محصول ایجادی صنعتکاران خلقی و کسبی است که یکی از نمودهای قدیمی صنعت عملی خلق می باشد. علی شرکه عیناً در انا همین جا کاری که شما کردیتون همانا پایانی خود را یافته است، حاضر تیار مانا زیارتچی‌ها در اومده زیارت خود را کرده ایستادند. اینجا خزیره همون اساسش فوندامنتش بان روز کردن. انا سه طرفش با زیارتچی‌ها اومده زیارت میکردگی خانه‌اش، ایواناش است. نقش‌های اینجا با دیدشتگی ایواناتون همون 20 سال صورتش به زیمانده ما گشته روی باوردیم، لیکن این اسلوبی بخارای قدیمی قرمه اسلوبش مگن این گنج بان همین نقش‌های اویمه کرده، بعد رنگ قطع کردگی گنج کتی همون جایی اویمه کردگی جایی گنج تی رنگ نوک کتی پر کرده تراشته میبرم. من همین رنگ در همون صورت‌های قدیمه بود می عیناً همین رنگ بود. عیناً همین رنگ بود. ما همون تاریخی صورتش با زمانده اسکیزو کردیم. این رنگ قدیم بان کوشین ها بایم ملکور فرمدگی بخارای اساسی رنگش این اولترامارین رنگش می بود. رنگی دوست داشته اون من گویم همه مسجد و مدرسه ها با این رنگ آورده داشته است. همون قرمه خودش سه تا رنگ با این وای میکنن. رنگ خاکستر، رنگ سرخ و آن این اولترامارین رنگش با سه خیل قرمه میکنن. این رنگش هم اوکراینه با زکاز کرده آوردیم. پیگمنت دیگه خیل رنگ‌های یعنی وای سنئی رنگو اگر گنج بخاطی کنید گنج به رنگش هم میخورد. گم میشه دیگه رنگ میشه. لیکن این پیگمنت طبیعی سنگبان هم تو این گرفتگی گنج بان ölçem قطع میکنیم و همین یک خیل رنگ با پراپورسیا با تیار کرده بعد همین اویمه کردگی جایی همین رنگین پر کرده میبریم. این یک ناز خصوصیتش هست که سالها گذرد اگر این ایوان اگر تعمیر کردن با توی بیاد دویم بار این چیزا تعمیر کردنش آسان میشه، چون که نقش و نگارا کوفته درونش پر کردگی یک تراشته میبرید رویش نقش گشته نو زنده میشه. یعنی دیگه چیز اینجا با رنگین گنج کتی پر کرده برآمدگی. یادگاری‌های معماری و بازیافت‌های ارخئولوژی آسیای میانه شهادت می‌دهند که آن به هنر کندکاری گنج یعنی گنجکاری نیز مساعدت می‌کند. عادتاً استاهای سنگتراش، کندکار، کشده‌دوز و غیره از طرحی که نقاشان تیار کردن استفاده می‌برند و یا خودشان نقش می‌کشند. قهرمان برنامه امروزه ما هم نقاش و هم کندکار است. نمونه‌های برجسته ترین صنعت نقاشی و گنجکاری خلق ما در یادگاری‌های معماری شهرهای سمرقند و بخارا و بلخ و هرات دیده می شود که امروز ما کارهای گوناگون استاها را مشاهده کرده در ایجادی آنها اساساً رنگ‌های لاجورد، آسمانی، زرد و سرخ، سفید و سیاه را می بینیم که آن استفاده برده می شود. استا با هموار بودن جای کندکاری خود البته اعتباری مخصوص می دهد، چون که این حالت در جالبتر و پرجلاتر برآمدن نقش و نگار اهمیتی کلان دارد.